Ambere nkiathi ciakwa na ngucokire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya gakwatane about kindeto cia weru thaa mwanja cia tariki 12 mweri wenana mwaka 2022 abeta wa wini wa kingeru na kanya ne kambithire ngiwika kiemwe kwa mwaka ntere cia Merusko na ramwandiki wetu wa ndeto Muthuri Muriuki akwaraniria na county returning officer ombe kuthia tumenyethia ya maingi kana tuikwe burakuwa. Imwe kwa imwe ndaja cukuru ya Meru secondary aratumbite kuthwa twikinya nikenda tutegera nandi utari wa kura cia governor kura cia senator na kura cia mbunge wa mwekuru dikana twithirite twithingatira ntukupo nandi kwa ntukuinya itwa tutapira makambi ruteroro kagara kura cia mbunge cia MC na tarairo na ino tukinyite agitu nikikinio uro gutwagite kio governor akethorwa agitangazwa uro kethwa mshindani uro gitike senator na uro gitike human rep aja ni akethorwa agitangazwa ko kira tuthitie aga na nini kuthwa tukiamba kambi aja ndikenda tumba kuthwa kumenya mantu jaja ura mathiririe karaja uju rikana no mwanka barabonde barungamirite icigo mbunge kenda pia dene county Meru bebe kinyiria mpumi cia waja uju nikenda urungamirite gituo gikana urungamirite county Meru ethurwa akiringanira ciombe na nikenda kuthwa gukionekana nu kethurwa ari mucindi wankira nandi enkomba kuthwa nkigwatanira na urungamirite gituo ke county Meru rutero IBC ne bwana William Ndungu ombe kuthwa agitutariria wankira raina ari kutukinyite na mipika gitakangana mubiru akethwa agitera kumenya ngavana wenu uri kuna senator wenu uri labda tu ukiweza kukaribia karibu sana tukumoja kwa moja kwa Heru TV. Labda najua imekuwa siku 4 za uchovu. Tumekuwa pamoja kwa hii safari. Basi sasa uweze kueleza Meru mpaka saa hizi tumeweza kufikia wapi? Asante sana Heru TV. Ningetaka kusema tunaendelea vizuri kufikia saa hii. Constituency zote zimeweza kurelease results na constituency ya mwisho ni Igembe South wako jirani sasa wanakuja. So tumeweza kutengeneza results za constituencies kama 7, tuko ya 8, kwa hivyo akifika pia tutajumuisha na wakati wowote kufikia hapo kaitu kama saa 9 tutaweza kutoa uamuzi wa wananchi wa Meru. Labda Meru angetaka kujua ukisema ni kujumuisha walikuwa natarajia labda sababu katika maeneo bunge pia wale walikuwa nasema gavana amepata hii, senator amepata hii, mbunge wa mwanamke amepata hii. Kwa nini sasa ikuja mpaka apata hii? Kisheria kila kiti ya upiganiaji kura inakuanga na returning officer. County Assembly na Member of Parliament returning officer ni constituency. Ifikapo pahali tuko na results za county ya Senate, county woman member of the National Assembly na governor, the returning officer ni mimi, the county returning officer. Kwa hivyo lazima nikuje nione form 38A, 37A na 39A. Nijumuishe hizo zote, nihakikishe ile summary ilifanywa kwa B series kutoka constituency inaambatana na ile form. Kwa hivyo ile kitu inaendelea hapa saa hii ni kukagua kila form ya zile 1639 forms zote mpaka nimalize the entire county kwa eneo bunge 9. Hapo ndipo nitaweza kusema niko na uamuzi wa wananchi. Kwa hivyo ndio naona tumechukua muda kuanzia last night, lakini hii ni record time as well kwa sababu inaendaga wakati mwingine siku 2 nini, lakini tumeweka mikakati na ndio naona tangu zianze kuingia jana ni kumaliza tunamaliza. Labda kwa ule mwananchi ako na hofu ya kwamba kuna mtu anaweza kimbia kwa chini kusimamisha labda kutangaza, kuna kitu kama hiyo na mpaka sasa kuna malalamisho yote umepata kwa wenye walikuwa wanagombea viti mbalimbali? Ningetaka kushukuru sana watu wa Meru kwa sababu waliweza kushirikiana na sisi wakati tulikuwa tunawafunza zile mikakati yetu, na kufikia hapa hatuna ulalamishi yote imeweza kufika hapa. Tumeweza kujibu yale maswali yote walikuwa wanauliza na sina tashwishi kutakuwa na any court order. Tuko karibu kutangaza na nadhani ukiangalia vile watu wametulia wanangoja majibu. Labda mwenye anataka kuenda kotini wasia upi unaweza mpea ama afuate njia ipi?
Ni haki kwa kila mwananchi kwenda kotini kama hajatosheka, na diposa tunasemaga hakuna haja ya kukosa ni vurugu, kwa sababu hii process ni kisheria na kwenda kotini imepatiano kisheria. Kwa hivyo kila mwananchi ako na haki kwenda kotini, lakini ningewaomba ukienda kotini uwe uko na uhakika ni nini unapeleka kotini, kwa sababu kitu ya kwanza tumeweka kila kitu wazi. Ni vizuri kuje kwetu utuambie kwanza, tukujibu. Kama hutosheki then hiyo ndio inaweza kufanya uende, lakini tumeajibika kwa hiyo kazi na tumeweza kupatia watu zile zote wanataka kutoka kwetu. Labda baada ya kutangaza, lipi lingine ambalo litafuatia? Kuna kazi nyingine yako ambayo utafuatia baada ya kutangaza? Nikishamaliza kutangaza kuna ile kupatiana certificate kwa the candidate select, then kutoka hapo nitaweza kufululiza moja kwa moja mpaka Bomas ndio niweze kupelekea chairman wetu zile results. Yeye anahitaji pia hizi zote, lakini kuna zingine tumeambiwa za maeneo bunge zimeweza kwenda kule, hizo ni za urais. Je, hata utahitajika kupeleka jumuiya ya yote ukijumuisha yote ya county ya urais kule Nairobi? Yes, kisheria yeye ndiye chairman wa commission na yeye ndiye custodian wa information yote na electoral results. Kwa hivyo lazima awe na zote, ndio pia kama kuna kitu itatokea anaweza sema kutoka hapo. Kama vile uliona akitangaza tuko na by election hapa ya Nyaki West. Mashinani iko hapa lakini alikuwa ameipata huko. Labda hilo swali umeguzia la Nyaki West. Tunaona mpaka saizi ilikuwa imesemekana siku inaweza kuwa wiki mbili kutoka ile siku alitangaza. Sasa nikiangalia leo ni tarehe 12. Labda siku 10 zijazo mtakuwa mkifanya uchaguzi huko tena. Mumeweza kuandaa wenye walikuwa wanatafuta zile viti na labda wananchi wakune, na yule ambaye alikuwa anakosekana atakuwepo? Kila ningetaka kusema ni ile hitilafu kidogo wakati wa printing, lakini walikuwa wamejua tayari kuna hiyo court order tulikuwa tumemweka. Kwa hivyo makaratasi yake ya ballot papers iko pahali, itakuwa tayari wakifikapo wakati huo, na pia wale wengine waligombea katika hiyo ward wameweza kujulishwa tunarudia huu uchaguzi. Labda wanaweza julishwa, labda wenye walipiga kura wanaweza julishwa nani alikuwa mshindi, hata kama watarudi sana. Maana jana tukiongea na mmoja wao alisema yeye kulingana na zile kura zilipigwa hiyo siku na makosa ikiwa yake ndiye alishinda. Kwa hivyo anataka kwenda kotini ndiposa awashurutishe nyinyi mumpe hiyo cheki chake. Sina kitu kama hicho kinawezekana kweli? Kile kitu najua kulikuwa na uchaguzi na kuna results ambazo zinakuanga kwa kila uchaguzi, lakini ukisikia imeitwa by election kumaanisha kulikuwa na uchaguzi na sasa kutakuwa na marudio ya hiyo uchaguzi. Sasa kama wananchi walimpenda wakampatia hii preliminary one, hata tu atapata. Asante sana, tutakuwa pamoja na wewe ndiposa hiyo wakati ikifikia kupea matokeo tutakuwa tukiungana na wewe. Huo kai murungamiri gituo giki kia aja ndene miruskuro rungamiri te kura cionde ndene county miru nauga nyuma ya kwithurwo nyagitangaza urokerwa agichinda agitine kia gavana gitine kio senator na gitine kio bunge muthiene kindu kiria kethurwa kirithia ageta monka Nairobi nikenda omba aguikia mpumizi kwa unandi engethwa kithirikiria bibi muringi ko kamera akonia ntu ibombete kwa bekarambe beterete nukethurwa akithurwa ari gavana wa Miru, ari senator wa Miru, na ari mubunge omwekuru ndikariko na muthenya wa iguru urorumwe urarumba giti kia gavana na arombite kwithurwa agikinyaje toneka wira mwangaza kwankira tha iyo tungi kibarabara romba itibi aromba ukinya atukethurwa twitegategera tone agita kampuni kiuma nukethurwa akiume mushindi kiriwe wini. Iboya muthuri muri Kinonto bwa kwithira wetumenyetha kiyu na kanyene katwithira tugite mwako imwe mwanka muci munene wa Nairobi atwithira tukiona burama tuyetete na mbere ki Bomas of Kenya Boniface Mwongela kethira nombe kwithira kiuka kia kanya kawa tutariria burama tuyetete na mbere Bomas of Kenya. Jagaba tuwe mashallah tusasoja rutura Nairobi into koinya kumithura bikuthura bitheka na into koijire utari buthire to bukenderea jaro bukuthura bukiona nyume kwa
antu no bendete kwithirwa betarania kabeteganiria form cha 34 bira chumbita kuthikiuma kiri constituency 290 na mwankire kagite negaka ichikinyite form 34B cha constituency 15 na no mbwithira kwithangia mutegerio twa Oro TV na mpwire chumba kwithira chikiretwa kuna rutero nandi ramba kwithira thoma o thaitha iji munino mukarigite Juliana Cherera kwithira thoma ya rutero nandi constituency kana gitokyo bunge kia Aldai aria munino mutongerio William Ruto atongeretie na 51,112 Raila Odinga na 6,919 kwini nyingi nethirwe ethoma kana au kanyume na kwithirite athomete cherutererwa Baringo Central, Oljoro kiri rutererwa Nyandarua, Kathiani rutererwa Machakos, Kangundo rutererwa Machakos pia, Lamu East ndene kaunti Embu na kwithiritwe kagite ne Karuki ria thomete rutererwa Kaiti, Gilgil rutererwa Nakuru, Nandi Hills ndene kaunti Nandi, Muiben ndene kana kaunti ya Uasin Gishu, kuna Yata ndene kaunti ya Machakos na ndiya ndene kaunti Kirinyaga no karika no ntukwegoro na rethirito athomete chia mbite kwithire kinyitire mbere ya Webuye East na ko age ngo withirito ikenderea Antonia jana ore mukahite chabukati arugite ntukwegoro no nto form iji kwithira chikimbire ukinya na wingi bakethira bakiongere ite kana mienderetho gukarira kiri turani turatu kwithira tuithia nteto iji no monka kiri mwendetho jwithira jwina turani twa baraba kuro bocho ite bibi rutero wa Jakoe rutero Mwaure rutero rwa Odinga na rutero William Ruto na ko itukona ntuko nari mienderetho nyongerekete ja mienderetho 5 no ntukethira utegera bwana Kevin akomba kuthithia mantu ja buthongi no kona antoaji kwimbanirito bobwega na ko no mwanka kukeja gwita ora betite na PC bagwita yo no ntokari nje chebukati akumira kairi era agents baba kwitangogije batige gwinterrogate muno kana batige gutonyera muno no nto gwira batere kwithikira kirito ne bio bunge kogwa kinyeraji guteganiria ki chisasa bukenderea ko bakwithira bakiewa onyo kana ilani bakethira baginterrogate ante ikothokia nto igokari sasa bona nini bakenderea to karakura yationa rasinire bothuko saini yetitaniritia saini ria chainite are ko nteto yo bero batige na ko tukurigira nteto jikethira ikendere na mpoi gukinyo muthenya ntuko naro muthia at least twithira twina constituency chedro cho kinyira igana rimwe ria gintu likana no mwanka bethro bekinyira chonde constituency kana itobyo bunge 290 iria chiria janthe gorone na imwe diaspora na ko na kairibe na ntuko ingi inya kuthithia ngugije kenda bomba kwithira betumiria mushindi wa gitekio rais kintu kimugia kumenya ntuko na rua wini na kiria tegere Oro TV ni ate nteto jenderete rutero Nairobi kiri obisi ne rais kuna gikoro gitina ndikima nteto ni obisi rais kenda kamitire eko transition ekudhuranira utongere bubero kwithira bwitonya ni tanite na kwirigira bakethira bagita mitaratara ora nteto ekethira ikenderea baraba kethira beshinda kenda omba kwithira betonyo bicine jora kubatere kiwatho rikana atire gukeja kwa nteto ije kethirwa igita mtu akethirwa echindoro kethirwa echinda ena ntuko kana kethirwa akiapishwa nyume ntuko 14 itibatere kwithira katika ntuko 14 na katika ntuko 21 ko kwithirwa petition kana timagamba ja kethirwa gita kotini mtu nabatere kwithirwa akia nyuitho mumana kujukia ruchoro wathani na gukarira gitekiu kia wathani nyume ntuko katika ntuko 14 na katika ntuko 21 kingi ukaja kwako ukwenda gwita kotino mwankethirwa thithia unyumenta ntuko 14 chithira chithira na ko ikuga kukeja kwako ugethirwa gita kotini na nteto ithire garurwa kairi kamiti ngukwira ni batere ko oversee ntwa transition mwanke karende goro yetere ogambe bwithiro bukiuma na bouma bakethirwa ntuko oswerini kana konyitho mukethira gwikarika
na kwa gukethira gukiendelea ujo beta kotini na igamba rerwa ria kuruka igamba ria bakethira bechinda na ithurano bicokirwa kairi kiwatho ithurano bibatere kwithira bicokirwa nyuma ntuko 60 kana meri iri ko kintu kimwe kumenya buru kumatha kagitene gaka mwanka au kabere kwina ngugirio kweko wethiro geta kotini no monkethiro ejuke ntuku 14 kana mwanka ntuku 21 kwa tukethiro geta kotini mtethiro nyitho muma katika ntuku 14 kwa kotini igamba rekethiro ligita na lithiro ligwa ithurano bicokire no mwanka bithithou nyume meri iri mbakwithiro ethira na ko nandi kuga ya kuita na mbere mwanka tuge mweri jwa kenda 18 iji no nteturi kethiro ikiendelea kagite ne gaka kibya mwanya bithirito bithithia utari na bamwe bakuga ibachindete na bange bakuga inyawi bachindete lakini mwari omwe nkiameja ABC no ntonyo iterekire gatiba kuthithia ngogiji na ko gwekinyo kinyira muthia jwa itobibi obunge from which other 34B chekinya kuthiranirwa chonde chekinyo kinyira chonde 290 no mwanka kwithirwa twimenya no chindete kona ndi igwetera na kuendelea gutegera kire kwithira gikiendelea ntuneja na itukwirigira ABC kethiro gitaitithia mutaratara na mpono nto na tuba bengi beterete ntetweje kwa hamna kamko patro manyomba na imoni drito yikira marweru ekiu kiba bengi barabara investor kiri ntetweje nako itukwirire nkiameja ABC kethiro gitangya ntetweje na mpoi na idro kira Kenya kire kwithira ikendelea kona ndi wini atotigiria au lakini twachokera kaire lakini ukeza kuna kioria oni mongera ndiaja nketho ngichokia Iboya mongela tukethia twicokera kiu buranthe twikumba kwithira iki umaira ntere iu tuyeta na mbere ni ati kwanendi turekete kwithia tukimenya gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi uromba kwithira gitumirwa mushindi ni gavana rokarirete kiu nora wakiruyera kwithira gitana mbere ugikaria gwa kibindi kia BL na tigiti ya kiama kia UDA Professor Onesmus Muthomi Njuki lakini urombete kwithira akimuthiatira ni urarari mpinzani wawe wa kwinenya uratuita professor nende Professor Erastus Njoka na tukwithira tukiona Muthomi Njuki na bangi barabombete kwithira bagie kongwera kana bagie shumira kwithira bagie kongwera mpumi chiontere chia kariga na ratwetha tukiona Njuki wa kiama kia UDA kwina Gataya Mwenda urakinya bomba kwithira gishinda gite kia useneta Boa County Samuel kana Gataya Mwenda umbete kwithira agishinda na kura 71,246 na kwina aina kiama kia UDA kwina women representative kana mubunge wa Mwekuru county ya Tharaka Nithi tukwithira tukiona kinyawe na okare kesho kiankatho urawomba kwithira gishinda na tigiti ya kiama kia TSP Susan Ngugi arari kiamene kia TSP na we omba kwithira kiwata kura 72,749 ankulo kimbere mbithira nkiuma county ya Tharaka Nithi aitwithirite tukiona kinya kiebara kana na batu wa Njuki ni Erastus Njoka riwa kathiatirwa ni Mzalendo Kibujia Njoka arari na tigiti ya kiama kia Jubilee riu Mzalendo no arari na kiama kia na Kenya na ki women representative kana mubunge wa Mwekuru Otumake Susan Ngugi Mwidu urawe na TSP aretwa na batu wake ya Beatrice Kathombi urawe na tigiti ya kiama kia UDA na arawatite kura 68,396 riwa bathatu wake yira urawa ruyera gitekekia mubunge wa Mwekuru Tharaka Nithi na tigiti ya kiama kia Jubilee Penina Kambanja urombete kwithira kiwata kura 14,352 baune abunge ba Mwekuru kana mubunge wa Mwekuru na uratwetana gichunku representative na governors na senators wa Bailiare Yira Samuel Ragwa nyuma ya Mwenda Gataya urotongirete na tigiti ya kiama kia UDA Samuel Ragwa ena kana Lwami aruyera gitekiuna tigiti atena kiama kinya kiriko na omba kwithira kiwata kura 46,205 kan ya 14,205 riwa kathiato bathatu akeira Paul Mugambi urawaru yerete keke senator Boa County ya Tharaka Nithi na tigiti ya kiama kia Jubilee na kura 39,000
seats dead and 78 boibo karakari nterio chia dharakanithi lakini ngakurikania kinya gite kia mubunge kia bunge kishigo bibi bithatu birabi nterio chuke gamba ng'ombe amarana kinya dharaka iturethire tukiona agitonga murugara tongeretie wati aurora rina tigiti ya kiama kia UDA akareke mbioki wa mara kinya we no wotongeretie aina tigiti ya kiama kia UDA na kwina Patrick Munene chuke gamba ng'ombe na kinya we aruyera na tigiti ya kiama kia UDA amberebeta nkolokia twithire twishokairo wa county ya Meru nara akachio ward MCA ora wombete kwithira gishinda nora wombete kwithira gitungata kwa ibindi bidhato ananwenka MC orombeka kwithira gishinda kwa ibindi bidhato thaitu thirita tukiona MCs baba ingi bakieberuitine birabarari kana biraba karerete owaretwa Silas Mithika Mucheke anaombete kwithira gitungata wadini ukumo mwaka yongiriele 13 atethira tukiona buraro mbere kwithira shinda kumantereyo Mbita wa Mithika Mucheke mheshimiwa mteule wa Kashi Ward kanjukia kanya kansokeri antu ba kachunga sana no ntu wa kumpa kura nyingi na banchokera ya dhatu ibanduria 2013 2017 na banduria rengi 2022 kama sokeri nkatho no ntu wa kwethia baina imani na woni na mbere ntiko baringande kendelea kubalitira ngui kabisa utuko na muthenya wayele nchokerie kiama kia IMBC nkatho no ntu bakuthithia bakwethira baina credible na fair election na mbere ibwega ngaina batharime waya thatu kanchokerie kinya bara turasindana na bonkatho sana iturari na kithurano kiumu sana turari na antu 18 amba sokerie nkatho no ntu bakuthithia kithurano campaign ya ukiri na campaign yete nandwa na mbere ibwega wayeleka mbagigishire maoni ya barari nabo yonde tugasemania nabo na twaranirie na tone bura twatethia antu bakacio miaka 5 iyite asante sana mwathani ya muthabatharime tugita na mbere atwite mwankantere chia kiego ya ntubo chio twithia tukiona MC Ororo mbere kwithira gishinda akierekana noe MC Oramuni ni ke babo ndhe bombete kwithira bakithura wa kithurano kia 2022 aina miaka 20 na yomwe aretwa Joshua Timothy Mutwiri na ritorari isekiene muno agetwa Kabako miaka 21 Kongore turuare na nyongo ndisoka ile antubakie ko ya kubochwa kado nyingi na nya sana no tuko kwithira bombete ondurande MCO na kasogeria nya my fellow aspirants para turaromba mwete ya MCA kado nyingi muno no tuko witikiria abakethira bakiumbo sainira certificate yakwa na ngera antubakie ko ya kubochwa tayari kana ndi bangi teo batirangwe no manka batirangwe na bakanirwa kana kabatirangwe boya kuringana na ora murungu akendra ndarimete na still sokerie security nyayo mkado muno tuko kwithira ira ombere otumentindira kana tukariria mantu yaya kura igiboya na tumba kwithira indurano kipindika na njire umana yake non tuti we complain actually kiwande tuti complain ile kia rais sia kuona nia kuwamba bra kwindikete kana kukoranya bra kwindikete either inside the polling station kana outside kwa hivyo bando ngusokeria nya kari bakie kuya tukochwa kado nyingi na sana non tuko kwethira bona nite ngwataniro na bakie recommend in peace kura kumbekana ibira chikura kurukira wiringa campaign yaku kiringa campaign de rangi kelukira challenge tusia kawaida sia propaganda ila sia dera skienea sia kuiro de project na apart from kuiro kiro de project manto amainge muno monto sia dobi vingi ibireta ira bieti ambesa na nara tureta kukama tujare aro ya karo ya kudasia kiao lakini kuya train kuin defend na kera antu kurete
Na wadine ya maua twithire tukiona ura waru yerete kiu kia MCA na tigiti ya kiama kia Nopeo ni Wade ombete kwithira kiregana na mpumi ira irombere kwithira kirekerwa ntuku yegoro akiwa ikurare na wamba bwa kura. Kwa jina mimi naitwa India Muda. Mimi nilikuwa aspirant wa kuomba kiti ya MCA hapa Maua, lakini ile uchaguzi ilikuwa mimi nakataa. Kwa sababu hiyo haikuwa halali. Kwa sababu hasa sisi Waislamu tunajua kura yetu ni ngapi hapo Maua. Na hiyo ilikuwa ya uongo tupu, na hiyo sitakubali, na mimi niko tayari kwenda kotini. Kwa sababu kila kitu inaonekana ya ukweli iko wapi. Unaona ziliibiwa namna gani? Ziliibiwa hivi. Kwanza time ilikuwa inatakikana kituo yote ifungwe, ijafungwa. Ilifungwa mbele ya wakati yake. Ya pili, wale maagent walikuwa wangu, walikuwa hawakukuwa sijui namna gani, lakini wale walikuwa area ambaye walikuwa wanajua kura yetu ni ngapi, mimi niko nao. Na mimi hiyo uchaguzi sitakubali na siko radhi naye, kwa sababu ile nilikuwa najua na ile nilitumaniwa ni tofauti sana. Kwa sababu kama wewe mwenyewe ulikuwa umefanya campaign kwa hiyo muda yote, si utajua ile kura unapata. Kwa sababu ile kura mimi nilikuwa natarajia si hiyo, na mimi nasema nimekataa na sitakubali. Ayune idia kiariria mantu ya mpumi chia MCA wadine ya Maua kiregana na chio irirombere kwithira kirekera irwa yatugita na mbere ni ate ura wombere kwithira ki durwa ni Kawira Mwangaza kwithira mutetheria kuruira eteke kiongavana bwa kaunti ya Meru na ithirete agishumairia na kwithira kitheria mantu yegie kuga Kawira Mwangaza ti murandi ywa muntu anoende ni murandi ywa murungu na ara kwithirete kwina mantu ya maingia kwithira ya gitambo ate Kawira Mwangazi murandi ywa waziri wa urimi Peter Gatira Munyankulu kinethirete akiareria mantu yegie akiwa boba tethira bakebela ko bisine nyuma ya bakwethira bakethurawa. Asante. Niboya kerethe Antoba Media Houses barabari ndene ya Tallying Center ya Egembe South Constituency. Marieto ya kwambeta wa Reverend Isaac Mutuma Twethingia, the Deputy Governor nominee wa Her Excellency Governor Kawira Mwangaza uranga iya ete kanya ka utongeria Meru kagitene ka kambajiririe na gucokeria Antoba Meru bonthe nkatho barabombite kutwa kanya kana kwa Governor Kawira Mwangaza kanya ka kubatongeria kanya ka miaka 5 nikenda ngai acionania gukirukira utongeria bwanthumba yawe Bishop Kawira Mwangaza ura withite ameneretwe muno akonekana yaka atina ability akonekana yaka atina kanya ndene ya Meru, lakini mwathani wengwa acionania oyaura Biblia kuwa ngai kana na gichunko eriwa God humbles the proud na aka exalt the lowly ni bwongwa bokarikite ni lesson nene kire Meru that baraba kuritera mwananchi ngugi mwananchi na akoriwand kana mukari wa Meru na kuona nuri ukubaritera ngugi. So ni boya sana kire Meru bonthe Egembe Tigania na Imenti kwina ngavanora wiyite kuwatanithia mumeru aye omwe gukirukira ngugi ira eyite guturitira turi antu ba Meru bayairi mamoyo ethirite akisavu kana akiritaira antu ba Meru ngugi na no mbere kwithira ari governor wa Meru wa mwekuru nontu ekorobe na inya ekorobe na ability ekorobe na capacity ya gutongeria county ya gutongeria constituencies na ginya ya gutongeria mugongo na kwou watch this space kiri Her Excellency mwathani na mwikitie kuraya nontu mwito ywawe
niyo kuserve humanity na nima Kawira Mwangaza nike wanga iwe ngwaeja nite kiri antu ba Meru na bukona matokeo yara yakethira yarikuo utongeriene bwawe nani ndi deputy wawe ni ku support kiroto kiawe nikenda gikinyanira Ameru bone wega bwa gutongerua ni antu barabakirite Murungu kuri nabo bakuga Kawira Mwangaza na no barauga Kawira Mwangaza atonya akaimpicho rimwe nyamori yote ya tipichitwe boje iri gotonya nya ukaimpichwa tutokana strong ya nini ya ini MCs Kawira ali independent unataka mtijao baune arongo ibarabethite bakieneza propaganda irari propaganda ya competitors lakini tutena thina na competitors betu na kinya barabara support competitors betu nitubera karibuni kwa serikali ya governor ni mama kwa serikali ya governor ni mama impeachment manto ya impeachment ni it's a process, it's a legal process. You don't just wake up in the morning odhoro odhiobo governor mu impeach. Impeachment ya if there is an illegality kire manto ya kuritango gendene ya county kana kire okethro te kuthiata the rule of law okethro te kuthiata sheria maybe misappropriated the public funds kana misuse of the office kana any other illegality manto yara yonde ya kurewa sheria ni nao impeachment ye yaira ende kuga ate oka impeach Governor Kawira nonto maybe she's an independent candidate bono rongo I propaganda tu yetherete getumairwa kire barabe etherete bakeskea muno supporters ba her excellency lakini manto yu yara korokere thai ningoge ninkwalika kinya all the elected MCAs come into the assembly ya Meru County bukimenya bweyite kwithira a very loving mother, a very hardworking lady, straight to the point, straightforward servant ora weyite kureta transformational leadership ya a servant leader ngugi ni kuolelia kana kama Meru kuokolea Meru ndio kazi ya governor mama Kawira Mwangaza kwa wito ucokia nkatho manto ya impeachment kethira Kawira Mwangaza akaiya mbeta cia public then process kana sheria nete kimukondo yo lakini yabo ubotekarikana onto batwe tore anto baokira Murungu na ngai atutumite ndene ya Meru County nikenda Mumeru awerua Biblia eriwa kire Proverbs 29 mustari yoeri that rira anto barabokira Murungu Unaweza kumutuma urani munini wa Kawira Mwangaza na mwandiki wetu wa Ndeto akumanterecho ya Gembe Nicholas Chabari na tuthuranirite riboti iraye na MCS Bonde abrabo mbite kwitha bagishinda gishikone bunge kia Gembe no that twithire twibona. The constituency returning officer hereby declared that Muliuki Patrick Mwirigi of ID number 21024876 has been duly elected as the member of County Assembly for Intunene Ward of Meru County. Nyuma ya wetera kwa mathaka thumba na motugo umaere anto baraithite na metho beterete kuona mpumi cha kithurano ya tariki 9 cha mweri igwenana mathai makinyire na barabathurite gutwika MCAC ibawandi itano cha Egembe North barikia na utomerua ni arao gwa Egembe North Toesando Ogalgalo. That's the result. Uratongoretie ntere echa Antunene ni Patrick Muriuki ari na kura 350 ntere echa Antobeto Kiongo Joseph Maore atongoria ari na kura 476 na kuntere cha Natho Joshua Mithiaro ajo chakanyaga ku ari na kura 331 ntere echa Amwathi Henry Thuranira Mutungi atongoria ari na kura 656 na kuntere cha Ntwambui Mburugo ajo cha akanya agaku mnyakuwa kwe muntu tanthurire no nturia ndene campaign ciakwa kinyoro tanthure otombikilia nkomongo andinga otonduma so twari ndene game na antu babonde nkuvera muti uyu etwa Mwathi ward
ni family muntu wende na muntu neibwaneri na ituwatanire nontu wetu kutena any personal interest wetu ni kuendia antu ba mwazi bawatene barabatai na wui barabarai na wuni bonde tubaritere ngwe uniform twakarande tubange maendeleo ya natho tukirie natho tondu tukumenya manto maingi yarare ya kuthuka ya tuitaura ya batere nani biranga bathitheria no baritira ngoi mbea kenda natho yumbo itana mbere bonthe babaende bariuga bo bai tayari kurutira anto bagwandira bathuritwe ngugi batae na mpatho kinya iriko kanya kande nako miaka 5 nkairita kuruta ngoi cionthe ira itiriti ndene natho na kinya mirandi ira etieretwo ni mwashimuro rarikuo ntemetianiria uratianirie irengitwo ire miaka ire mbere ngakikisha yonthe nkuthiria kenda tumba witithia natho yetu na mbere na antu bonthe kinya baraba supportete na baraba tan supportete kagisha nguritaniria ngwe nabo kenda tubeto tumbo mikuria na onto tubeto ni nene kiri batu twende ko untina manto maingi ndungwira antu bantu beto wendelee gwithora baina subira na onto chinjira barenda nirondenkere na mwathani atumbithia atwahume na atwa kwitikirika na tumbe gutangwe boya kwira antu bantu nene iboya kiri timu yonderera playere ushindi wetu thank you ngubojogere nkatho na ngebo promise ntika orboithia kaburitira ngui ira bwatumite bontara antu bantu nene bari bekal pendane na gutiko tempado kinya bari side rengi itubakaribisha kiti no kenda turia tunde family moya antu nene wero Juma Kumege North Betan Class Chabari Iboya Nicholas Chabari no ntubori boti umwe wa barabara yera itekia wadi ya Nyaki West na ithirete agishumire na kuwageta koti no ntumpu miliona ni norombete kwithira gishinda bobo yete nyuma ya kithurano kia teru kwithira yetira kwa na kwithira yika kwa mbere nyuma ya umwe wa barabara yera itekio kwithira rieto ya weretirare kimwa rieto ya baba tere kwithira bakiringairwa akura Yako ambita wa Lewis Kithenji Murira undirari candidate dene ya Nyaki West na nkuchoke nkatho nyingi muno tukoya narua tuntubwa antuba Nyaki West kuchumiria na njira nene sana na bomba kuithira bendura na kuringa kura nyingi muno bomba kuga yoni mbwiri batongeria na bomba kuithira keja MCA wao kithurano kira kira tariki 9 mwezi wa 8 inkubachokera nkatho nyingi muno lakini to my surprise na bila vindigarite mwanka narua kithurano kira Nyaki West kiathithirwe lakini mwanka gikuthithwa thaa ici IBC itromba ku announce the winner na ni utondo kujukia kanya kaka bomba kuria IBC tangaze hii mushindi o Nyaki West. Nyaki West ite tayari kumba kuithira ichoka kithurano ne kairi tonto antu baretere ibare busy bachokere mantune jao na bila kwenda kuria thaa ici tia kumbe kuithira tutete mbere tumbe kuithira tuki nenkairo aki yetu ya kumba kuithira mushindi areo kumba kuithira candidate fulani atira ndene ballot box kana ballot paper tengo yakwa kana ngoge mtu wa Nyaki West igwetara na tik ituronere ati kinyake thithurano bire birari bikwiro kwina kathina kejirire kanini IBC baretera mbere barugora mathandu kujaria ja 24 polling stations ndene Nyaki West na ke mathandu kujo jonthe iturombere kwithira bakiana raisi bomba kuwa sport vote ningana orora chinde gituo gikunujo orora chinde aja nujo all the report kuma polling stations cionthi cironanirie information ire yire kwijarite in the day that is around 4 irokora twika ati kithurano kia Nyaki West giacokerwa tukarigwa indi kuma rukiri no polling stations ciaruguriro from 6 in the morning la kumiriro bejira kuona kwa a candidate ati in the ballot otherwise kujira kwa candidate gote in the ballot is not the work of our nyomera candidate eune ngugi ya MBC bota oteno adithite makosa kuja ngugi yawe yare kumira aringia kugura na icokere nja na IBC yare yakundikiria the winner o Nyaki West toka seek other legal sources kana njira ingi cheki sheria kenda tumba kuithira tukiomba kona ki Nyaki West Atwikire gatanto ndeto chieto chia weru tha mwanja kwendera kaita ke ana ntukwenja yo yori thari mwambia murungu mwenenya beto wini wa Kinyero.